Pozdrav i dobrodošli u novi video. Danas radim plan izrade kuhinje. Ono što je bitno kod ovakvih projekata je da znate tačne dimenzije vaše kuhinje, odnosno kuhinje koje radite. Ono što sam ja već uradio pre planiranja, odnosno crtanja ove kuhinje, je da sam postavio frižider na boku kuhinje. Aspirator je postavljen, kao i pločice koje su postavljene još pre planiranja kuhinje. Što znači da već imamo neke fiksne dimenzije koje su date i koje treba da se primene u ovom nacrtu. Pošto se ovde radi sve u milimetrima, valjalo bi to dobro izmeriti i pripremiti pre izrade. Zbog toga i radim ovo u programu pre same izrade kuhinje. Znamo već dimenzije ugradne rerne koja je već kupljena, kao i sudopere od granita, pa samim tim mogu i da ocrtam i isplaniram pre izrade kuhinje kako bi to izgledalo i gde bi se to nalazilo. Samo da napomenem da je ovde više puta već menjan plan oko kuhinje, što dosta otežava posao prilikom izrade i planiranja. Što znači da smo mi zamenili mesta aspiratora i sudopere, tako da aspirator dolazi sada na mestu gde imamo manje pločica izlepljenih na zidu. Širina aspiratora je 60 cm i zbog toga se idealno uklapa u taj red pločica od 3 komada, a sudopera će biti u čelu. Ona iznosi negde oko 76 cm i od granita je, slaže se sa ovim pločicama u sredini gde su 4 komada. Pokušat ćemo koliko toliko da pogodimo fuge ovih pločica sa elementima, što dosta otežava posao, ali to će na kraju možda izgledati i dosta lepše. Dimenzije ugradne ringle nemamo, trenutno još uvek, to nije ni hitno, to ću uraditi kad radim radnu površinu. Već sam rekao na početku da ova kuhinja nema veze sa standardima koje se rade, sve radimo po našoj želji u milimetrima. Ono što je van standarda je visina elemenata. Mi smo odredili da to bude 10 cm nogice. U početku nisam hteo da uopšte stavljam nogice, ali zbog cevi vode koja ulazi kroz temelj u kuhinju, morao sam da podignem kuhinju za visinu nogica od 10 cm. Znači ide 10 cm plus 1,8 debljina iverice i 73 cm visina bočne strane, kao i radna površina, što znači da će se kuhinja nalaziti na visini od 89 cm. To je neka visina koju smo odredili da će nam najviše i najbolje odgovarati. To možete odraditi tako što stanete uz standardnu sudoperu i vidite položaj tela koje se najbolje nalazi telo dok pravite ručak ili perete sudove. Tako i najbolje odrediti visinu vaše kuhinje. Ovo što se tiče standarda
nije toliko dobro, jer koliko ste visoki 2 metra, kuhinja standardna vam je previše niska i onda dolazi do problema i savijanja prilikom rada u kuhinji. Zbog toga smo mi podigli kuhinju na visinu od 89 cm sa radnom površinom, tako bi trebalo da izgleda, a da li će tako se završiti prilikom rada, vidjet ćemo od čega će biti rađena radna površina, da li ću raditi od drveta ili Mediapana, možda i Univera. Sve u svemu, tako izgleda planiranje za sada. Elementi kod sudopere će biti dužine 205,5 cm. Imamo negde radnu površinu oko 3,5 metra dužna. Širinu radne površine nećemo isto pratiti standard. To bi trebalo da se izmeni. Standard će biti samo ukoliko radimo radnu površinu klasično, onu što stavljaju svi od Univera. Pustit ću širu radnu površinu ukoliko budem radio od drveta iz razloga što lepše izgleda, praktičnije i prekriću ručice i frontove kuhinje. Frontovi kuhinje će biti rađeni najvjerovatnije od Mediapana debljine 1,9 cm. Uzet ću sirov Mediapan i pokušat ću da ga obradim i ofarbam kako treba. Što se tiče boja, ovdje na snimku su stavljene samo da bi se lakše razlikovalo. Mi nećemo mnogo eksperimentisati sa bojama jer imamo već mozaik pločice koje su već malo šarene više i imamo te rustične grede na plafonu, sivi aspirator i frizer, što najbolje bi bilo da pokušamo da farbamo kuhinju najvjerojatnije u belu boju. Radna površina bi bila drvena i neke rustične ručice koje bi dale kuhinji taj izgled koji već imamo. U desnom elementu pored frižidera stavit ću 4 fioke 17 x 55 cm. Ispod sudopere će se nalaziti 2 elementa. U uglu imamo jedan element koji će biti najmanje korišćen. Tu će se odlagati stvari koje se ne koriste često. Pored taj ide drugi element koji će biti na 2 nivoa, onda ide ugradna rerna. Ispod ugradne rerne ide fioka sa usporivačima kao i u prethodnom elementu. Pored ide isto fioka sa usporivačima koja će se otvarati vertikalno. Na zidovima nećemo stavljati komplet elemenata, bit će samo 2 elementa istih dimenzija, 65 x 45, 2 ista u čelu i iznad frižidera će biti 85 x 60 cm. Imaćemo dosta otvorenih polica pored aspiratora i to ćemo raditi kasnije u nekom upgrade-u. Na kraju sam planirao i neki manji šank ukoliko bude imalo mjesto, odnosno prostor za pripremu hrane pored šporeta. To ću isto raditi u nekom upgrade-u ukoliko ima mjesta. Trebalo bi sve izračunati da li može tu da stane i kuhinski, odnosno trpezarijski sto i stolice. Ukoliko uspem da ubacim tu drvo i metal, bit će idealna pozicija i mjesto za pripremu hrane. To ću raditi kad budem imao više vremena. Sada je bitno da se kuhinja osposobi samo za život i useljenje, a
te upgrade ću raditi naknadno. Naravno, ja ću ih sad ucrtati, jer neće biti možda to tako, ali u planu je da se radi. To bi bilo to što se tiče planiranja ove kuhinje, a mi se vidimo uskoro kada krene i izrada same kuhinje. Hvala što ste gledali video i vidimo se uskoro. I ne zaboravite da bez dobrog planiranja i dobrog plana ne možete da odradite ni dobru kuhinju. Pozdrav i svako dobro.